tegnologie het 'n bietjie anders uitgewerk vanoggend. Ek gaan julle vra om julle Bybels te neem en ons gaan na Jesaja 58. En ons gaan lees daarvan af verse 13. Jesaja 58 vanaf vers 13. En ons gaan praat oor die Sabbat vanoggend. Ek onthou leraar Bert het so rukkie terug vir ons vertel, want toe hulle daar in Israel was, hoe streng het die Israeliete of die Jodinne, hoe streng het hulle die Sabbat gehou? Teen die manier wat ons die Sabbat hou vandag. En ek onthou, 'n paar jaar gelede was daar 'n program gewees, ek dink dit was op Homebuys gewees, van die Jodin in Israel, en sy het ook die hele programme daaroor gegaan, van hoe dat hulle die Sabbat hou daar in Israel. En hulle het die Sabbat meer gehou soos wat Abraham hulle en almal daai die Sabbat gehou het. So dis hoekom ek gedink het ons gaan 'n bietjie kyk vanoggend na die Sabbat. Dit is baie belangrik. Ons gaan kyk na wat die Bybel sê. Die Bybel is nie altyd in detail wanneer dit kom oor die Sabbat nie. Dis hoekom die Here vir hierdie kerk 'n profeet gegee het, sodat sy kinders op die eindtyd kan lees wat hy vir hulle wil sê deur sy profeet. En sy gee vir ons baie meer detail. So kom ons kyk net na hierdie skriflesing, Jesaja 58 en vers 13. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake te soek en ydelle taal te spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Goed, dan moet ons 'n bietjie omruil. Goed, ons het nou daai gelees en ons het gesien dat dit eintlik baie streng is. En as ons lees in die Ou Testament, oral is dit baie streng. As die Here iets gesê het, moes die volk dit gedoen het. En as hulle dit nie gedoen het nie, was hulle gestraf gewees. En dit is net amper asof vandag se dae, asof die mense dit wil omdraai en dit 'n bietjie makliker maak. Maar kom ons kyk 'n bietjie Eksodus 20 vers 10. Hier kan ons vra, maar presies wat is dit? Wat bedoel dit by die gewone gang te gaan? En nie geleentheid vir jou sake te soek of ydelle taal te spreek nie. En weer 'n keer kan ons sê, maar wat bedoel die Here by ydelle taal? Waar word die lyn getrek? Wanneer is dit ydelle taal en wanneer is dit nie? So dit is baie nie baie duidelik nie. 2 Kronieke 20 vers 20.
Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my Juda en die inwoners van Jerusalem. Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. Nou die Here het vir ons 'n profeet gegee en dis wat ons nou 'n bietjie verder gaan kyk om te sien of ons meer duidelikheid kan kry oor wat hierdie vir ons sê op die Sabbat, wat ons mag doen op die Sabbat. Nou ons moet onthou wat die Here vir haar gesê het sy neergeskryf. En vir ons wat nou reg op die einde lewe, dat ons dit kan lees en sodat ons die boodskap van die Here kan kry en dat ons kan weet wat die wil van die Here is. Sy sê, God has caused precious light to be brought out in our publications. And these should be owned and read by every family. En dan sê sy, parents, your children are in danger of going contrary to the light given from heaven. And you should both purchase and read the books, for they will be a blessing to you and to your children. You should, en okay, ek gaan nou nie verder lees, is ver genoeg daai, vir wat ons eers oor wil praat. So, die Here het vir ons daai boeke gegee, sodat ons duidelikheid kan kry oor al die onderwerpe, en die ene is oor die Sabbat. Nou sê sy hierso, prevalent disregard for the Sabbath. I've been shown, en let op elke keer, sê sy, dat die Here het vir haar gewys. So die dinge wat neergeskrywe is hierso, het die Here vir haar gewys om vir ons te gee. I've been shown that very many of the parents who profess to believe the solemn message for this time have not trained their children for God. They have not by living faith daily bound their children upon the altar of the Lord. Many of these youth have been allowed to transgress the fourth commandment by seeking their own pleasure upon God's holy day. They have felt no compunctions of conscience in going about the streets on the Sabbath for their own amusement. Many go where they please and do what they please, and their parents are so fearful of displeasing them, imitating the management of Eli, they lay no commands upon them. Ons sal onthou, Eli het nie sy seuns geleer nie, né? En ons weet wat het gebeur met Eli se seuns. These youth finally lose all respect for the Sabbath and have no relish for religious meetings or for sacred and eternal things. Heed first word of the fourth commandment. Remember. So die Here sê vir ons sommer reg hier in die begin, onthou. Remember is placed at the very first of the fourth commandment. Parents, you need to remember the Sabbath day yourself to keep it holy. And if you do this, you are giving the proper instruction to your children. In ander woorde, 'n goeie voorbeeld vir die kinders, né? To your children. They will reverence God's holy day. Christian education is needed in your homes. Die Here het vir gewys, veral nou in ons tyd, dat daar is education in ons huise nodig, wanneer dit kom by ons kinders. En ons weet selfs hier in Willemore, hoe dit gaan met die kinders, né? Dit is die duiwel probeer sy beste om die kinders aan sy kant te kry. All through the week, keep the Lord's holy Sabbath in view. Doen ons dit eintlik regtig? Dink ons aan die Sabbat deur die week. Dit is so maklik, ons is so besig, dat ons nie eens daaraan dink nie. For that day is to be devoted to the service of God. Ons moet die Sabbat, moet ons gee in die diens van die Here. It is a day when the hands are to rest from worldly employment, when the soul's need are to receive
special attention. When the Sabbath is thus remembered, the temporal will not be allowed to encroach upon the spiritual. No duty pertaining to the 6 working days will be left for the Sabbath. During the week, our energies will not be so exalted in temporal labor that on the day when the Lord rested and was refreshed, we shall be too weary to engage in His service. Ons moet onsself, in ander woorde wat sy vir ons sê, ons moet onsself nie so moeg maak in die week, dat ons op Sabbat so moeg is, dat ons nie aandag aan die Here kan gee en aan sy diens nie. Make Friday the preparation day. On Friday, let the preparation for the Sabbath be complete. See that all the clothing is in readiness, and that all the cooking is done. Let the boots be blacked and the bath be taken. Interessant, né? Voor die son sak moet ons almal klaar gebad wees en skoon wees. En daar's 'n rede voor. Is baie interessant as 'n mens so 'n bietjie daarna kyk. As ons kyk na die 6000 jaar en die 7000 jaar van rus, né? Wanneer moet ek reg wees? In die einde van die 6000 jaar of kan ek eers regmaak in die 7000 jaar? Wat sê julle sê? Jy moet in die einde van die 6000 jaar moet jy reg wees, né? En dit is presies dieselfde wanneer dit kom by die Sabbat. Dit is hoekom sy sê, let the bath be taken. Ons moet klaar wees, ons moet skoon wees, ons moet gereed wees voor die son sak. Ons gaan nou verder daarna kyk. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. The Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. Nou sê sy, before the setting of the sun, let all the secular work be laid aside, and all secular papers to be put out of sight. Ons moet op Vrydag al, as daar wêreldse dinge, boeke en goede rond lê in ons huise, moet ons dit wegsit. En dit is wat die Here vir haar gesê het, wat ons moet doen. All secular papers to be put out of sight. Parents, explain your work and its purpose to your children, and let them share in your preparation to keep the Sabbath according to the commandments. In many families on Sabbath, boots and shoes are blacked and brushed. Nou, as 'n mens nie die boeke lees nie, gaan jy dit nie weet nie, né? Jy gaan dit nie weet nie. Ek meen, dit het my lank gevat om dit eers agter te gekom het. En dan sê sy, and stitches are taken, all because these little odds and ends were not done on Friday. They did not remember the Sabbath to keep it holy. Mens besef dit nie, mens dink dit is klein dingetjies. Maar as die Here iets gesê het, of dit 'n klein dingetjie of 'n groot ding is, hy verwag van ons om dit te doen, want hy het dit ook vir die Israeliete verwag. Ja, so, hier's nog 'n baie interessante iets. On this day, all differences between brethren, whether in a family or in a church, should be put away. Ander woorde, as ek Sabbat kerk toe kom en ek het iets teen 'n broer, moet ek dit gaan regmaak voor die kerk begin. Moet ek regmaak met daai broer en daai suster. En ek moet nie gevoelens hê teen hulle nie. Want dis 'n bevel van die Here. Ons moet almal, niemand moet iets teen mekaar hê wanneer ons hier in die huis van die Here sit op 'n Sabbat nie. The Sabbath opens with the family at worship. En hier kom dit nou weer. Before the setting of the sun. Baie keer dan dink 'n mens, as dit al donker, dan sê ons moet nou Sabbat open. Want dan is dit eintlik al te laat. Sy sê vir ons duidelik hierso, en die Here het vir haar gewys, dat voor die son sak, moet ons almal reg sit en gereed wees om die Sabbat te open. En dis baie maklik om dit te vergeet, né?
Let the members of the family assemble to read God's word, to sing and to pray. En dit is before the sun setting. There is need of reform here, en die Here het van gewys. In die laaste dae, in die tyd, is daar 'n probleem hierso. Die kinders van die Here doen nie soos wat hulle moet nie. For many have been remiss. We need to confess to God and one another. We should begin anew to make special arrangements that every member of the family may be prepared to honor that day which God has blessed and sanctified. Sabbath hours, not ours, but God's. God has given us the whole 6 days in which to do our work, and had reserved only one for himself. This should be a day of blessing to us, and a day when we should lay aside all our secular matters and center our thoughts upon the God of heaven. Nou, as ons by mekaar kom en ons gesels, waaroor gesels ons? Gesels ons oor die dinge van die Here, of gesels ons oor sommer net allerhande dinge? En dit is wat sy hierso vir ons sê. Dat tot ons gedagtes moet verander word om te dink aan die dinge van die Here. When the Sabbath commences, we should place a guard upon ourselves, upon our acts, and upon our words. Lest we rob God by appropriating to our own use that time which is strictly the Lord's. We should not do ourselves nor suffer our children to do any manner of our work for a livelihood or anything which could have been done on the 6 working days. So ons moet seker maak dat op Vrydag dat ons seker is ons alles gedoen het, dat ons nie op 'n Sabbatoggend klein dingetjies hier en klein dingetjies daar moet doen nie. Time can be devoted to making the necessary preparations for the Sabbath and to thinking and conversing upon it. Nothing which will in the sight of heaven be regarded as a violation of the Holy Sabbath should be left unsaid or undone. So dis baie ernstiger as wat mense in die algemeen eintlik maar daaraan dink, is dit nie? To be said or done upon the Sabbath. God requires not only that we refrain from physical labor upon the Sabbath, but that the mind be disciplined to dwell upon sacred things. The 4th commandment is virtually transgressed by conversing. So as ons op 'n Sabbat miskien sit en ons praat oor allerlei ander goede, is ons eintlik besig om die Sabbat te breek. Dit is wat hier so staan. Upon the worldly things or by engaging in light and trifling conversation, talking upon anything or everything which may come into the mind is speaking our own words. Every deviation from right brings us into bondage and condemnation. So, dit is eintlik, as ons daaraan dink, baie, baie ernstig. En die duiwel natuurlik aan die ander kant, hy sal maak dat ons enige iets praat behalwe wat die Here wil hê ons moet praat, nee. Sabbath time too precious to sleep away. None should permit themselves through the week to become so absorbed in their temporal interests and so exhausted by their efforts for worldly gain that on the Sabbath they have no strength or energy to give to the service of God. We are robbing the Lord when we unfit ourselves to worship Him upon His holy day. And we are robbing ourselves as well, for we need the warmth and love of association. And we as the strength, as well as the strength to gain from the wisdom and experience of other Christians. So wat sy eintlik vir ons sê is, wanneer ons by mekaar kom op 'n Sabbat, moet ons oor die dinge van die Here praat. Nie oor wêreldse dinge nie. En dit is ook hoe ons mekaar kan leer.
Die ene kan sê, maar dit sê dit moet so wees, en dan kan ons mekaar leer en mekaar help, en dis eintlik wat sy daar so sê. Let not the precious hours of the Sabbath be wasted in bed. Nou hier is 'n ding wat ek ondervinding van het, ek weet dit gebeur baie, en ek dink dit het al baie met julle ook gebeur. On Sabbath morning, the family should stir early. If they rise late, there is confusion and bustle and preparing for breakfast and Sabbath school. There is hurrying, jostling and impatience. Thus unholy feelings come into the home. Ek weet nie of julle dit al ondervind het nie. Ek onthou toe my kinders kleiner was ook. Dit het baie gebeur. En dan raak 'n mens ontgesteld en wat sy so sê, thus unholy feelings come into the home. The Sabbath thus desecrated becomes a weariness, and its coming is dreaded rather than loved. Attend public worship with children. Fathers and mothers should make it a rule that their children attend public worship on the Sabbath and should enforce the rule by their own example. It is our duty to command our children and our household after us, as did Abraham. Ons sal onthou, soos gaan lees daar van Abraham, hoe dat Abraham sy huisgesin gekommand het agter hom aan. By example as well as precept, we should impress upon them the importance of religious teaching. All who have taken the baptismal vow have solemnly consecrated themselves to the service of God. They are under covenant obligation. Soos ons gedoop is, het ons met die Here 'n kontrak aangegaan dat ons hom sal dien. Hierdie is 'n interessante een. Wear commonly garments for the house of worship. Many need instruction as how to they should appear in the assembly for worship on the Sabbath. Die Here het dit spesifiek geskryf vir ons wat nou aan die einde lewe. Many need instruction as to how they should appear in the assembly for worship on the Sabbath. They are not to enter the presence of God in commonly clothing worn during the week. So wat ons deur die week dra, moet ons nie dra Sabbat kerk toe nie. Dan sê sy, all should have a special Sabbath suit to be worn when attending service in God's house. A special Sabbath suit. Dit sê eintlik, elkeen moet sy beste klere uithaal. Sy beste wat hy het, en hy moet dit bære vir Sabbatdag. Dit is wat dit vir ons sê. While we should not conform to worldly fashions, we are not to be indifferent in regards to our outward appearance. We are to be neat and trim, though without adornment. The children of God should be pure within and without. Not indifferent to children's activities. They say, I have found that on the Sabbath day, many are indifferent and do not know where their children are or what they are doing. Parents, above everything, take care of your children on the Sabbath. Do not suffer them to violate God's holy day by playing in the house or outdoors. En dit geld vir by die kerk ook, nee. Dit geld vir by die kerk ook. You may just as well break the Sabbath yourself as to let your children do it. Soos ons kinders rondspeel en rondhardloop, dan breek ons self eintlik die Sabbat. And when you suffer your children to wander about and suffer them to play upon the Sabbath, God looks upon you as Sabbath breakers. Dis ernstig, is dit nie? En die ding is, as jy net in die Bybel lees, sien jy nie hierdie dinge nie. The Sabbath should be made so interesting to our families that its weekly return will be hailed with joy, and in no better way can parents exalt and honor the Sabbath than by this advising means to impart proper instruction to their families and
interesting them in the spiritual things, giving them correct views of the character of God and what He requires of us in order to perfect Christian characters and attain to eternal life. Parents, make the Sabbath a delight, that your children may look forward to it and have a welcome in their hearts for it. Nou praat sy hierso van wanneer die son ondergaan, Sabbat, as the sun goes down, let the voice of prayer and hymn of prayer mark the close of the sacred hours and invite God's presence through the cares of the week ahead. Thus parents can make the Sabbath as it should be and most joyful day of the week. They can lead their children to regard it as a delight, the day of days, and the holy of the Lord honorable. En dan praat sy ook hierso van His name is to be revered. Reverence should be shown also for the name of God. Never should that name be spoken lightly and thoughtlessly. Even in prayer, its frequent or needless repetition should be avoided. Ek kan onthou jare gelede het ons mense gehad as hulle bid, dan kom die naam van die Here aanhoudend op en dit is so erg naderhand. En dit is wat sy van praat. Ons moet die naam van die Here so min as moontlik gebruik wanneer ons die gebed doen hierso by die kerk. Holy and reverent is His name. Angels, as they speak it, veil their faces. With what reverence should we, who are fallen and sinful, take it upon our lips? En dan praat sy oor die Bybel self. His word is sacred. We should reverence God's word. For the printed volume, we should show respect. Ek dink ek het dit al voorheen ook gesê. Die ouer mense het ook geglo, jy sit nie ander boeke bo op jou Bybel nie. Jou Bybel kom bo. En dan sê sy, let every Sabbath-keeping family awake and take upon themselves the work of making the truth known to those who are transgressing God's requirements. Op 'n Sabbat het ons eintlik die werk om mense te help om die Here te vind. Dit is eintlik ons werk en ons diens wat ons aan die Here moet gee. Sabbath-keeping children may become impatient or restrained and think their parents are too strict. Hard feelings may even arise in their hearts, and discontent, unhappy thoughts may be cherished by them against those who are working for their present and their future and eternal good. But, en hier sê sy dit baie duidelik, 'n mens hoor baie keer, jy moet nie te streng wees met jou kinders nie. Maar dis nie wat hier staan nie, luister wat sê sy, but if life shall be spared a few years, they will bless their parents for that strict care and faithful watchfulness over them in their years of inexperience. So mens moet natuurlik 'n lyn trek daar, jy moenie ongeskik wees en hard wees nie, maar jy moet jou kinders duidelik laat verstaan hoe heilig die Here se Sabbat is. The words and thoughts should be guarded. Those who discuss business matters and lay plans on the Sabbath are regarded of God as if they engage in the actual transaction of business. As ons praat oor ons besigheid goeders, dan sien die Here ons asof ons besig is met die besigheid self. To keep the Sabbath holy, we should not even allow our minds to dwell upon things of worldly character. The necessities of life must be attended to. The sick must be cared for. The wants of the needy must be supplied.
He will not be held guiltless who neglect to relieve suffering on the Sabbath. God's holy rest day was made for man, and acts of mercy are in perfect harmony with its intent. God does not desire his creatures to suffer an hour's pain that may be relieved upon the Sabbath or any other day. Ons, as kinders van die Here nou op hierdie laaste dae, moet ons betrokke wees by en ons mense wat siek is en mense wat hulp nodig het. Dit is die werk wat ons eintlik moet doen. En ek weet dit is nie so maklik nie, maar ons moet bid dat die Here vir ons krag gee dat ons hierdie dinge kan regkry. Want daar is nie meer baie tyd oor om dit reg te kry nie. The Sabbath bid us beholds in his created works, the glory of the Creator. And it is because he desires us to do this that Jesus bound up his precious lessons with the beauty of natural things. On the Holy Rest Day, above all other days, we should study the message that God has written for us in nature. We should study the Saviour's parables, where he spoke them, in the fields, in the groves, under the open sky, among the grass and the flowers. And as we come close to the heart of nature, Christ makes his presence real to us and speaks to our hearts of his peace and love. So om ons kinders uit te vat in die natuur en vir hulle dan te leer, die dinge wat die Here gedoen het, wat die dinge, dit is hoekom Jesus, toe hy op aarde was, het hy heeltyd die natuur gebruik in al sy dinge wat hy die mense vertel het hy aanhoudend die natuur gebruik. En dis wat sy vir ons hierso sê ook. The Sabbath of the Lord is a day of rest from labor. En hier is 'n baie moeilike ene. En julle sal verstaan hoekom ek sê dis 'n moeilike ene. The diet upon the day should be more simple and partaken of in less quantities. Dis erg, is dit nie? Want soos ek weet, die ondervinding wat ek het oor die jare wat verby is Sabbat jou grootste eetdag. Né? Sabbat is die dag waar daar geëet word. En waar die puddings geëet word. En hierso sê dit vir ons, en sy gee die rede, kom ons lees dit weer. And the diet upon that day should be more simple and partaken of in less quantities than upon the 6 laboring days, because we do not have the exercise upon the Sabbath that we have upon the other days of the week. Many have erred in not practicing self-denial upon the Sabbath by partaking of full meals. Nou ek lees dit maar net, elkeen moet maar self besluit wat hy gaan doen daar. As on the 6 laboring days their minds are beclouded, they are often drowsy, some suffer with headaches, such have no truly devotional feelings upon the Sabbath, and the blessing resting upon the Sabbath does not prove a blessing to them. En is waar, as ons so geëet het op 'n Sabbat en ons het ons so vol geëet en dan nog die puddings, jy voel nie reg meer na dit nie. Ek meen ons weet dit almal, dit is 'n feit. Dear children, are you as careful as you should be in keeping the Sabbath? You have something to do besides laying aside your work and amusement on that day. If you on that day lay plans of what you will do when the Sabbath is past, or take of your work, amusement, and of talk about your work, amusement, and clothes, you pollute the Sabbath. Mens dink nie aan die dinge altyd nie, né? Mens dink nie aan die dinge nie. So, dit is goed as ons deur dit gaan. So, almal het ook nie die boeke nie. So, dit is goed as ons deur dit gaan en daarna kyk. We should take this lesson to ourselves. Again, the destroying angel is to pass through the land. There is to be a mark placed upon God's people. And that mark is the keeping of his holy Sabbath. Nou let mooi op, sy sê nie hierso daai merk is die Sabbat nie. Nee, sy sê, and that mark is the keeping of the holy Sabbath. So hoe ons die Sabbat hou, het te doen met hierdie engel wat omgaan en God se mense merk.
En dit gaan gedoen word van hoe ons die Sabbat hou. We are not to follow our own will and judgment and flatter ourselves that God will come to our terms. It is your own effort through Christ which will bring you perfection of Christian character. When a path of duty is opened before you, you are not to consult your own convenience, but by living faith, you are to walk in a path of humble obedience. Soos ons vandag hierso iets gesien het, wat ons miskien nie geweet het nie, dan sê dit hierso vir ons, dat when a path of duty is opened before you, you are not to consult your own convenience, but by living faith, you are to walk in a path of humble obedience. All who enter heaven will do so as conquerors. Ons soek in die Bybel in Openbaring, sê aanhoudend, hulle wat oorwin, hulle wat oorwin. En ons besef nie altyd nie, maar dit bedoel ook hulle wat oorwin in die klein dingetjies wat die Here vir ons gesê het wat ons moet doen. All who enter heaven will do so as conquerors. You will have a battle to fight. You will have to overcome difficulties by strong, determined effort. So, daar is 'n effort aan ons kant. Jou Sabbatskoolles was reg, dankie. But eternal life is worth a lifelong preserving effort. Dink julle nie so nie? Om alles op te gee en hierdie klein dingetjies in ons lewens reg te kry, gaan op die ou end die moeite werd wees vir elkeen van ons. None will enter heaven without making a sacrifice. Those who are willing to make any and every sacrifice for eternal life will have it, and it will be worth suffering for. Worth crucifying self for, and sacrificing every idol for. The far more exceeding the eternal weight of glory outweighs every earthly treasure. Ek herhaal hierdie stukkie net weer. We are not to follow our own will and judgment and flatter ourselves that God will come to our terms. En ek dink baie keer aan dink 'n mens, ag, gesê 'n ou klein dingetjie, dit sal nie saak maak nie. Maar Jesus sê dit vir ons baie duidelik hoe ernstig dit is, en die Here, die Heilige Gees kan ons help om te verander. Hy sal ons help om te verander, hy beloof hy sal. Goed, mag die Here ons help dat ons hierdie dinge van die Sabbat, om dit ernstig te onderhou, op die Here se terme en nie op ons terme nie. En daarom word daar vir ons gesê dat ons moet soek en ons sal vind, né? As ons nie die wil van die Here soek nie, gaan ons dit nie kry nie, ons gaan dit nie weet nie. En ons kan verlore gaan op die ou end. Soos ons die Here se wil soek, gaan hy ons help. Hy sal ons help en ons die krag gee om te kan oorwin. En ek glo elkeen wat hier sit wil 'n oorwinnaar wees. Is dit nie so nie? Elkeen wat hier sit wil 'n oorwinnaar wees. Mag die Here ons help in hierdie saak. Dis baie ernstig en dis baie duidelik staan dit daar vir ons. Amen. Ons hemelse Vader, ons sê vir U so dankie dat U vir ons U woord gegee het en vir ons U profeet gegee het. Vir ons wat nou op die einde van die dae lewe, dat ons kan sien wat U wil vir ons is. En ons dankie Here dat U ook U Gees gestuur het om ons te lei en ons te help en ons te leer en ons te verander. Ons dankie daarvoor, want op ons eie sal ons dit nooit kan doen nie. Lei ons verder Here, stuur U Heilige Gees, stuur U laatreëns, raak ons aan en maak ons gereed en help ons in hierdie klein dingetjies wat ons partymal nie besef nie, dat ons hierdie dingetjies sal regmaak en dat ons kan weet dat ons U wil volg. Wees met elke een nou op hierdie Sabbatmiddag, mag ons 'n goeie dag hê. Ons bid dit Here ook dat U met ons sal wees in die week wat voorlê en dat U vir ons sal lei en help in alles wat ons doen. Dankie Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen.